Sinibingelele sinamukele kwezasekhaya talk la kwezasekhaya network igama usithembiso isibongo usibisi sekuleso sikhathi ke la esibheka khona izindaba lezi sithi izona ezisuke zihambe khona esontweni ngikukhumbuzeke ukuthi asikhulumi le indaba ngoba mhlambe sazi kangcono noma mhlambe kuukuthi ke singochwepheshe emkhakheni ethile siyazikhulumela nje as ama citizens ezwe la South Africa singakukhuthaza ke nawe futhi ukuthi ulisebenzise ithuba lokuthi ukhulume ungafeli ngaphakathi uma ukuthi ke kunezinto obonayo ukuthi kuyadinga ukuthi ukukhulunywe ngazo uma ungenayo iplatform ongakwazi ukukhuluma kuyona kulula uyakwazi ukuthi usithinte thina ku 061 401 7076 061 401 7076 okanye uthumele i-email ku media@gmail.com media@gmail.com uma kwenze njalo ke sobe sesiyahlela ukuthi ufika kanjani la kuthina sikwazi ukuthi uhlale nathi la kwi round table yezasekhaya talk ukwazi ukuthi nawe ubeke uvo lwakho ngale kwalokho siyanxusa ukuthi qhubeka phela utshela abanye ngale channel yethu ezasekhaya network khona la ku YouTube upress lapha ke ulike usubscribe and share it with abanye njengenjwayelo ke angihambi ngedwa bakhona ozakwethu engihamba nabo noma bengapheleleke khona odukile kodwa ke laba bakhona angibanike ithuba babingelele umntwana wekhehla lapha ku Fly Radio ku Fly Zone Sebitsara Mwelethi umntwana wekhehla ke kuthiwe ingane ifuza abazali Ngabona sengiyambona usiyaqala ukufana nekhehla naye hayibo Khumlani asibingelele ukukhuluma naye kuKhumlani imfoka Khambule khona ke la ku round table yebo ke Lungelo ngazi ngikubize ngaliphi igama njengamanje there's ulungelo there's ulumka there's angazi ulushiloshi noma ulashilashi noma yini Hey ulumka is my nickname and then Lungelo is my professional name ndiyabulisa abantu benkosi ke isename yami nje ngosiphambo nje kodwa xa unibiza nje unibona ukuthi mamthimkhulu ndiyosabela banami kepha nge Fly Breakfast Show ndiba khona ekuseni every day ngayo iweekend Everything weekend. Okay, asibona. Every weekend. Yeah. Okay guys, asiqale ke ngaleyo ndaba esiqala ngayo njalo uma siqala ishow yethu. Namhlanje umbuzo umfishane Nkosi yami ngazi noma ke nempendulo uzoba mfishane yini. Kodwa ke umbuzo nje usimple. Sebetsa. Yes. Do we really need ama politicians kulesikhathi samanje? Ngokwakho nje ukubona siyabadinga labantu ekuthiwa ama politicians noma ama political parties cha asiwadingi reason being izinto eziningi kakhulu ke ezenzwa andi ukuthi izinto zithiwa zenzelwa ama politician kanti imali ziyayidlelwa namathenda amaningi akhishiwe la khishelwa abantu bepolitics abantu basethuane kade bekhala la banikezwa ama water tanks ngo 777 million abantu abanamanzi abuza ukuthi awakho ngana amapipe kodwa kukhona so politician abaningani impompi ayasibadingi labantu ngeke kunabantu abalala bangadlili nabantu abathola ithende yokudla food and soap umuntu uyabheka la bayithola khona abantu abadli khona ingane ilala emgwaqweni asibadingi sibadingi nje yambona nje manje ngathi usefuna ukushana itoyitoyi hayibo and unensephi yokuthi nje kube ngawadinga ama politicians ngathula phana kweka command hayibo nceke uthini hey makhala nama 2000 kanje ekhaya wadingeki hayi nami ngithi phansi ngama politicians phansi ngoba phela kahle they are not part of the problems of lately but they are not part of the solution ngithi correct that statement they are part of the problem manje ama politicians of today. It's correct in that statement. It's correct in so they are not part of the problem. They are the problem. They are the problem. Ngifuna yabona ke ingcono ke mayibekwa idlaleke nje ibe njalo. Kahle they are the problem. Uyabona lona ngoba egcineni kufana noma kuthiwa khishwa ithenda ukuthi iyosiza abantu. Ithenda uma ukweka 20 million bona bazoyi-inflate. Uyabona leyo nto uthola ukuthi ise u50 million yabo khona nje le engangithusa I think iyenzeka ngala ko Cape Town ngogugulethu
ama container lawa ekwenziwa ngawo ama businesses kwathiwa khona ama container nje awu9 they worth 29 million. Jesus. Lawo bazo support ama businesses ngawo uyayibona leyo nto and yet mhlambe bona bazokufakela istoko bakunikelize i-container but lawo ma-container they can't cost 29 million. In fact nemillion nje likhulu lilodwa uyayibona leyo nto ngisho u100,000 ke nje uyabo singakafiki go M uyabona leyo nto sisakota angithi you see the scandal most politicians abayenzayo uyabona avele bangikhumbuze leli iculo laculwa uBob Marley uthi uBob Marley a hungry man is an angry man. A hungry man is an angry man. Kusho ukuthi njengoba singekho angry eSouth Africa njengamanje. We are not hungry because sipholile mfowethu. Asikalambi. Yabo angithi sisadla u350. Lumka Eastern Cape niyadinga ama politicians avening Chaza because that's my favorite province mfowethu. To be honest jawadingeka. Ndicingela ba yonke indawo jawadingeka ama politicians. Nje uyabona ke bamangaza xa sebezawubamba babange ndithi izikhundla uthola ukuthi umuntu uyipolitician kodwa kanazo qualifications azobanga ubangwe iposition nomuntu oqualified one experience onayo yonke into yena akanatwa but kuzomela ngene kula position ngoba uyipolitician mela jonga into ezingaphakathi you see ama politicians azodestroya azodla bafakwe zabiziso abanandaba ukuthi ezabanye ziyagcwala noba zigcwala Andiyazi uqinisile ingakho bebulalana kangaka kusuka kulama stages aphansi nje kulama levels aphansi ama council uzobona sebezoqala ababulelane nje kuzobe kunokhetho next year and the reason bebulalana is not because bashisekela ukusiza umphakathi bashisekela nje ukuthi hey nami ngiyayifuna le yamali yazi into ebhlungu kakhulu ngalento njengoba esho ulomka la ukuthi ufakazela ulomka cha ngifakazela into lento yama politicians okay cha ukuthi awasadingeki yazi manje uzozungenze ngikhohle okay sengithule uyabo yazi nje khuluma nje kwablasha nje yabo so lento ngiyabona njengoba sithi awadingeki akusayi ngama qualifications mawukuthi uyanothisa manje sekuya ngokuthi ubani okhuluma kakhulu ngaphezulu komunye uyayibona lento futhi ubani okwazi ukuqamba amanga ngaphezulu komunye kangcono nomunye uyayibona lento esekho lento yokuthi we need a capable somebody who's gonna lead hayi ngoba phela umuntu uyena oseyithini eli empty kunawo wonke kushuthi lona elizophatha uyayibona lona ngoba unomsindo kunabo bonke but ke khumbulani who do we blame ngesimo esinjengaleso because asiqali ukuvota I think South Africa sesivote since 1994 ikhathi ezimbalwa so kushuthi idome ezinkulu angixolisi ngokusebenzisa igama elithi idome idome ezinkulu kushuthi thina abavoti because ngeke silokhu saqhuzuka etsheni elilodwa njalo uma siyakovota yabo ongekavotisi obungekazi ongaka ndaenda votisa mina ne so ndafumana into abantu abavota kakhulu ngaba abadala abazalwa before awu90 banibani now 80s kanti kezansi thina laba bathi ungconiselo laziyo kunelo ngalazi you see so okuthoba ukuthi iANC right yabo okanye lento kuba siphathwe iANC ku right ngoba vele lisele laziwayo ngoku uma bengathi bathatha mhlomnye intontoni enye engalandeli ngadla kakhulu asazi kodwa bahlala besho njalo okusho ukuthi leli igama lobudomo lingena khaxa kulabo bantu makuhambe le generation lendala mhlomnye kuyolunga mina ngangihlezi ngisho ngithi yabo njengoba kuthiwa uqashwa kugcina lapho ku35 ayigcine ku35 lento le ngoba phela labantu sebadala ingqondo zabo zibuye ngesinye isikhathi sekucabanga izinto eziningi kunganjani sigcine ku35 kugcinwane ku35 ukuvota ni right emqondweni ukuthi ningavota because enye into engiyibukayo njengamanje sinesikhalo sokuthi sinabantu abadala ukubona abalidayo abaseyikhundleni
Yeah. But umbuzo usekutheni ake sithi siyabasusa labantu abadala basekhundleni. Leke ngemapiano, do you think he can run country? Angiboni at least izami laba badala bayazela lapha eParliament singesibabona Ni- uyohlala yolalela nelala Abadala bayazela eParliament nina nidlaliswe incika nama zonke lento enidlayo lezi. okay asibuyise namasoja ke ungcono yazi khona into engiyithandayo yabona this president wase-Senegal the Senegalese lo abathu Ibrahim Traoré Walisho leli gama ngihlala ngifisa ukulisho noma ngingedwa alisokoki. awuphinde futhi mkhulu yazi uIbrahim wakhuluma lento yokuthi Ramaphosa you have treated South Africa as one of your businesses. Uyabona leyo you don't care about umuntu ohlala township ukuthi abantu basafarisha kangakanani. When you always boast about billions owenzayo in your business ventures. Uyayibona leyo nto. So uyabona ukuthi ayisekho lento ngokuba i-community sakhane siyi-community ngoba we have to build each other, but it's about every man for himself. That's why usibona nesimo sikanje ngoba uyazi I've been trying to get kulento yama tender yabo only to find ukuthi uyabhida ubhidela umsebenzi yabo kodwa the government officials the municipality officials bazokufonela bathi cha sokuawarda umsebenzi othile sinika imali engaka. Angithi uyabona manje even the jobs ekufanele ngabe ayenziwa they are for cash. Uyabona? Okay Khumlani, ahlambe ake senze kanje. Lento bengithi soyikhuluma next week. But ake si shift kancane. Since we started talking namhlanje sikhuluma about politicians, government ukuthi banjani. Lumka wena as an individual yini oyenzayo ukulwisana nalenkinga? Ake sikhohle ama politicians sathini wena ezulumka what are you doing ukulwisana nalenkinga nalesimo? Isandoni se-corruption Lesimo sikhuluma ngaso sama politician ubelele ulumka. sengiqalile lo mina ndiyathetha ngoku I raise my voice ngoku So sona siqalo sakho lesi. sengiqalile. Okay. Khumlani. Hey mina ngithi as much as ngithanda ukuthi make a difference ngoba into ithi be the change you want to see. Yebo. Uyayibona leyo nto. But sometimes ukubone ukuthi yazi mawuliphakamisa ikhanda manje nesibhamu seduze esikhathi samanje. Uyayibona leyo nto. So ubugwala buthi ngila. It's not actually ubugwala as per se. Uyayibona leyo nto. You also think about many factors, yabo. If you're gonna approach something, yabo. Ngoba you can never know ukuthi who to trust. Yeah. Makuthiwa you're trying to fight land. Uyabona sibona ngisho nangomkhwanazi. Umkhwanazi he came up walwisana necorruption. Kodwa siyezwa ukuthi manje he's getting ama death threats nayo yonke leyo nto. Uyayibona leyo nto. And yet wenza into right. Uyabo? Yazi ukufakazela lento eshoyo Nceko ikabili. Kade ngifunda istory this morning about a guy I think wakakhoza isibongo uyangcwatshwa on Saturday tomorrow. Uhambe waye ukhuza umakhelwane wakhe. Ukuthi ngeke phela makhelwane awuyeke ukudayisa ama drugs le ndaweni uyayibulala ingane. Umakhelwane wathi isibhamu ambulala. Yabo something yenzeke this week. Yabo abanye kade ngifunda ama comments abanye bathi uyiqhawe ngokuthi ukwazile ukusukuma ukukhuluma nomakhelwane. Abanye bathi cha ubese iphisela ukufa nje yona ube commit suicide. Yabo you can't usuke literal deal. But on another hand Khumlani we have intombazane ekuthiwa uJacinta Ngobese Zuma. Sengikhuluma ngaye kakhulu uJacinta. uJacinta umuntu osifazane usukumile
wathi hayi ngeke enough is enough sikhathele indaba ama foreigners because adayiselinga nama drugs senza lokukhohlakala nalokho and umile njengamanje waqala imarch and march ngizobe ngiyiphathayo nje on the 7th asambeni futhi kodwa akuvalwe ne studio sambe sonke on the 7th of November qoshwa bokufika laba abagwevene indawo lapha ama flat North Beach so manje ama bulletproof sobe sinawo yini umfishane wona bakuget so yayibona lento enceke engisho ukuthi ikabili it takes isibindi somuntu ngakolunye uhlangothi uzifaka enkingeni ngakolunye uhlangothi uyakwazi ukusiza because zonke izimo ezikhona emhlabeni ishintshile asishintshwanga igroup of people it took one person it took Nelson Mandela ukuthi asukume ame ngelinye ilanga it took Winnie Mandela ukuthi asukume ame it took people like abo Solomon Mahlangu otsiyetsi mashinini nabanye thina why selelexe kanjena mina ngifuna ukubuza something ukuthi yazi khona into ebuyihlupha yabo ngoba these drug dealers yabona around kahle they have the police force in the back of their pockets yabona around most of these drug dealers in fact obas lapho yabona around and kuyavela njengamanje kwimadlanga commission angithi yabona around and manje yazi it was easier to confront a drug dealer ngesikhathi sethu sama 90s uyabona leyo ngoba kwakuthiwa makubonakala ukuthi loyana udayisa iphilisi lapha umphakathi wautilize ushone kuyena ufika umvale uhambe adingiswe futhi ngisho endaweni manje these drug dealers asedayisela amaphoyisa ngaphambi uPaul esibethu wayenzani le nto umphakathi wayidingisa nje i-drug dealers okay sebithi i-future isezandleni zenu thina sesingakhuluma nje kubuke washo nje vele sekufaya sibe sigodluke siye eceleni reverse yabo so nina ke njengamanje ukuthini kwakho Paula what are you doing wena as i-2000 usebenza okay mina yabo njengoba ngibheka isimo kanje kumele nabanye bazama ukuthi bathole izinto ezobakhipha busy musukuphendula umbuzo ongawuzwanga wena ezusebenza yini oyenzayo no mina ngiya hayi ozoyenza hayi ofisa abanye bayenze wena ezusebenza oyenzayo okay mina into engenzayo ukuthi mengabe mhlawumbe ngihamba ngisendleleni ngiye ekhaya ngibona ingane seyimile ngingazimile ngiyayibuza nimeleni basho ukuthi senze ukuthi ngibacela ukuthi mengabe nenza ama drugs yekeni lento le i-wrong yes mengabe mhlawumbe ngihamba ingane mhlawumbe ingicela imali ethi mhlawumbe ngicela ungiphe rand ngiyambuza uzowenzani athi ngiyothengani ngoba phela angisabathembi labantu abathenga izinto engasethi ngithi asami ngizokuthengela esitolo ngasekhaya ngiyazama ukuthi ke bayigwemele izinto lezi ama drugs kanje nasekhaya nje ngiyabagada mengabe kunomuntu omkhuhlane ngiyawuthatha ngubeke phezu kwe-fridge balekela indaba yencika ngaphela umuthi ungahlangana nje ne-any drink ene-acid nje kwenzeka okunye sibuye ngane sehleka into engapheli la hey ungitshele nje ukuthi uNkulunkulu waziphi ibalance sefuna ukuyoncikiswa uncikwa ngani but ke ilanga kusafanele siyikhulume nayo le ndaba yama drugs ngoba into ejulile siyadinga ukuthi sihlale siyikhuluma okay ke bantu benkosi siyisikhathi sethu siyasishaya asingene indabeni ke esiyibhethe namhlanje udaba oluphezulu ngapha ngakimina udaba lama matriculants ama matriculants aqalile ukubhala baqale nini baqale this week was it Monday 23 mhla 23 yes qalizolo okay so asibafisele bafethu ukubhala okuhle akusiyona ke into elula indaba yokubhala umatric matriculate siyazi ukuthi khona bangeke bayi understand leyo ndaba khumbulani wafika lapho we ubuza umuntu wrong mina ngafika ngisho tertiary yabona nje kusathiwa iNatal Technikon engakabi iDUT ingakabi DIT kwaqala phela kwaba kwakuyi-Natal Technikon ihlukene ngama campuses awu2 yes kukhona
asahlukane namanje Yes, because Biko ne-City yeah, Cape. because iSultan ya-email iSultan was not part of inner child technical. Yes. Asiyeke ke lezi zakudala ncengo ngoba ngiyabona ukuthi bamangeli sisikhuluma ngani nje manje. So umbuzo wami ke mfethu ngifuna subheke le ndaba ka matric njalo uma kuphela unyaka ngiyazi abanye bazongizonda ngalento engizoyikhuluma njalo uma kuphela unyaka kuba nale hype ekhona about ukubhalwa kwama exams matric. The question is sisekhona isidingo saleyo hype noma sesiphethe ukuphapha nje ukungena umsebenzi. Hayi kahle nje truthfully speaking asekho isidingo se-hype due to the current situation nje yakule country I don't see isidingo sale hype ngoba le nqwaba yama matriculants azophasa sithayiphi next year ngoba I think it was last year or the previous year ngithola statistic sokuthi abaphasile abantu uyabona le nto about 100,000 ngisakhuluma ngeCape Town 100,000 bafuna ukungena eUCT University of Cape Town kodwa there's only 4,000 positions available ukuthi bangangena eUCT. What about bonke lababanye uyayibona le nto Mhlambe ke leyo soke sibheke na ukuthi kwi society esiphila kuyona kunale mentality yokuthi uma ufundile it's because une diploma une degree and abantu namanje ayikaka ngeni kubona lento yokuthi angihambe ngeTVET college ngofundela ama skills angihambe ngoqala ibusiness elincane ngifundele ukwenza ibusiness zonke lezo zinto lezo so uthola abantu abaningi bafuna ukufocus njengoba usho nje UCT bonke ba UCT and hayi ngoba mhlambe benobizo lokwenza lawo ma courses bafuna ukwenza lawo ma courses because of a status sine graduate lekhaya so we have someone on a degree on a diploma nani you know lumka I-hype go matric yeah mina ngibona into wrong yabo ngoba okwenza umatric kahle kwenza ukuthi umuntu abone buyakhula khona apha engayakhona yabo mhlomnye kuvula ingqondo kwaba abafuna ukuthi ivuleke kwaba bangafuna ukuyivula futhi kuphinde kwenzeke yazi khona elinye India elake lathi ku Miss Night ndifundisa i-financial accounting wasikhuthaza nje kubeni sibe nama businesses simbuza ba waye ne BMW ibinzo BBM yakhe ewuteacher wathi yena une business wabe sesithi nandi anekhuthaza ninga ngikakhulu ekuthenini nifunde ningacinga indaba zama businesses ndicinge banabo ingangaye kwalento amatric kuba kube nje but mababe away kubeni it's not ekutheni akukho malunga nokuthi baya ema universities futhi nendaba yama businesses esesekhona yabo i-2000 esanda kwenza umatric how was it yayinjani hype ngaleso sikhathi hayi bekusafana hayi izinto beyisafana impela bekusafana phela ngicabanga ukuthi yazi kwesinye isikhathi kusuka kuhluka indlela mhlawumbe imphakathi esibuya kuyona yabo abanye sothi mhlawumbe uyena ke umuntu othi uqala mhlawumbe emndenini uthafike ka matric so bajabulela lokho nje ukuthi uzokwenzani ngawa kusabalekile ukuthi usezohlala ke ekhaya ungenile ka matric yazi kube into enkulu kanjani ya fana noma ngabonakala ufika ngesithuthuthu hayi jabulela impela ukuthi liyaqala ukubonakala isondo lekhaya and khona mawuthi uyayijonga nalento wa matric even ugovernment akasayiboni kuyinto ebhadle ngalondlela ngoba sekethi noba umntana uphume ne higher certificate kubalwa nje u40% na u30% ekutheni umntana apass u10 so uzibuza ukuthi fine ngesepasile ngawo ba 40% na u30% uyapi ngezo marks so vele ubona basekuphushwa ukuthi nje mabahambe mabaphume babayeke ngendlela okuba so umuntu sekuyadluliswa ngenxa ye-age kuthi hayi makaye kwa9 khona into ezenziwayo kulokuthiwa uzophinda abhale yonke lanto uyabona bakahle abasenandaba nani ukuthi kukhuliswa igeneration enjani sebethena makuyiwe phambili yazi usakhuluma leyo nto khona into ngangiyikhuluma nobani I think ikhona kwi-Fly magazine angazi eyayiphi inyanga kunento engiqakayo njengamanje angazi ukuthi ingalungiseka kanjani we have ikole emalokishini yes we have othisha abafundisa kule ikole abanye babo bahlala emalokishini abanye babo bahlala kuma suburbs
bayafika bazofundisa abahambe. My question is why labo thisha ingane zabo most ingane zabo zingafundi kule nkolo abafundisa kuzona? Why ingane zabo uthola ukuthi zifunda kobani girls nobani boys kodwa yena uzofundisa ezethu elokishini? Why unesi ophethe umtholampilo wangakini iclinic yangakini uthola ukuthi yena uma egula akezi kule clinic uyakobusa med ingane yakhe uma egula ayizi kule clinic ilungiseka kanjani leyo nto le ikakhulukazi kulomkhakha we-education guys uthola ukuthi nangu uthisha impela sembona uyafundisa yena kodwa ezakhe zise girls high. Yeah, it is a very big challenge thina abantu abamnyama ngoba kahle thina sinalento yokungafuni upliftana singabantu abamnyama. Yabo khona ingoma yeChiscope eyayithi umuntu omnyama akafuni ukubona omunye umuntu omnyama eya phezulu noma eya phambili. Uyabona lona? So i problem stems from there. Uyabona lona? Ngoba if thina bantu abamnyama we start from the grassroots encompass ana sisodwa sikhulisane. Uyayibona leyo nto? Ngabe ziningi izinto eziwushintsho esingayi-achieve kwi environment esiphila kuyona. Yabo. But ngoba omunye uke abone ukuthi ungcono akafanelwe ileyo ndawo akuyona, abone ukuthi why should I clean this place if abanye abangaphambili bengayicleananga? Uyayibona leyo nto? Isabuyela kulento ethi if you want to see change, be the change you want to see. Uyayibona leyo? Ungagcini ngokumemeza kuphela. Uyayibona leyo? Fana yazi ngahleka omunye ubaba labafana khona labafana beANC abathunyayo behambe bekhankasela ukhetho. Yazi bengena emzini yabantu. Ngicela ukuphazamisa kancane. Ngifuna ukwenza shout out. Shout out. Hafu usemoyeni phela ngifuna shout out. Nginomngani Mhlaba Mpanza ethada obeka ke ukukhuluma. Indaba uyakakaza No ngibikelela umngani wami. Manje yabo uthi lo baba yabo bayafika labafana bayangqongoza kwakhe. Hayi nisivoteleni sizilethela ushintsho sinilethela amathuba emisebenzi yabona leyo nto nizosebenza. Uthi lo baba hey bafana bami nesibindi nizotshela mina ngomsebenzi kodwa nina nisebenzi. Uyayizwa nje leyo nto? Uyayizwa mentality? Uyayizwa mentality engekho right? Uyayibona leyo? Uyahamba uyotshela omunye umuntu ushumayeliva ngelo ngaliphili. Uyayibona leyo nto? Yabo. So ezinye izinto it's us thina abantu which are just killing ourselves. Okay, Nceko asibele la embuzweni obekuyiwona ke before sidlule la umbuzo obukhuluma indaba kaMatric ukuthi ke le hype isadingeka bese sathi silalele umntanekhehla ubuthini? Yeah, bengisachaza la ukuthi impela mengabe ingane kuyona eqalayo yabo ukufika kaMatric impela kuwe nalokho ukujabula. Enye into futhi ukuthi yabona kulesikhathi sesiphila kusona ezinye izinto uthola ukuthi umathi womsebenzi kanje bafuna oMatric kanje. Asomunye ayinoma ngafika kaMatric ngitholele nje certificate saMatric. Yona ke enye into uzobona ukuthi abanye abantu yona into ebayenza ukuthi babe naleyo nto leyo. Uthola certificate sakho saMatric uhamba ukhulela uthola imali yeqolo uyadala. Awusinike manje. Yeah, so yazi lento esikhuluma ngayo Nceko inokungikhumbuza nje kancane hayi kakhulu. Ingikhumbuza omnye umntwana engeke ngathi ngeke ngasixoxa le story engeke ngathi ngitohoza kwesinye isikole ngomunye unyaka sathuma siqeda ama final exams ngayemuzwa ekhuluma emva kwami ethi waqeda umuntu ukubhala egcineni sengizohamba nje ngoyikhulelwa ngiyitholele imali yeqolo ngikwazi ukuthenga isavana ngidle lesavana impilo yami yonke ngangayinaka le nto le yabo. But yazi kwathi emva kweinsuku sengingedwa ngabona ukuthi kunezinto noma kunama missed opportunities abakhona empilweni yomuntu
leya ngane was crying for help kahle mina kwakufanele ngihlale phansi nengane ngizama ukuyibonisa but ezinye izinto zizidlula sibhekile nje because we're not observant yabo uthola ukuthi umuntu bekhuluma just because kunalento ayifunayo kuwena but nawe uzinakelo lwakho utwayo inakelo lwakho usizi lokuthi vele ngiholile yabo so I think ufayisa lishomelele livangeli lokuthi sabantu asibhekaneni khona abantu abangakwazi ukuthi akhulume athi ngidinga usizo kanje kodwa ngezenzo uyabona ukuthi hayi cha lo muntu lona sisasho njalo nje lomka uma sesihamba udlolithatha igama ngale okay yabo Ansukelayo. yeah bafethu lukhona lunye udaba adlule kulolu qala before size kuwena Nceko former president uJacob Gedle ihlekisa Zuma usebesemaqaleni nje kahle ngicabanga ukuthi sinezinkantolo seziyabhoreka uma ngabizwanga ecaleni kuphela inyanga nje so njengamanje na ke kuthiwa this week kunemali ayikweletayo 28 million yamacala akhe so indleko zecala so fanele akhokhe leyo mali unikezwe 60 days to come up with a plan ukuthi ukhokha kanjani ngale kwalokho kuzothathwa ingxenye yepension yakhe kuphinde kudliwe nomuzi wakhe lo osenkandla kuthini ukuphawula kwakho kulolo daba mina nje ukuphawula kwami siyazi ukuthi phela la eSouth Africa sesanikwa ihype yokuthi sonke yabona so kuzodayiswa ama top stories uyabona leyo nto kodwa siyazi ukuthi into engeke yenzeke leyo ukuthi adlela umuzi mhlambe kungaba khona mhlambe noma mhlambe futhi gcina kube uyena ugovernment omkhokhelayo lezo imali ezifunekayo ayingeke uhlala phansi kwetshe Nceko ngeke kwenzeke lokho kusaphethe laba inkinga angithi ilento sisabuyela kule yanto yokuthi if you want to see change when kufanele uyabona leyo nto and ke bese ke you look at the people who are around you uyabona leyo nto manje siyazi ukuthi uZuma has been friends with his enemies or was enemies with his friends sisho njalo uyabona leyo uyabona that's why lento isamcindezela namhlanje ngoba uZuma yes he did his wrong wenzile okuningi okwrong kodwa khona awusho ukuthi Nceko khona cha sengisho ukuthi sengisho phela okunye enriching his family nje yabo okuningi uZuma ukwenzile okuhle uyabona leyo nto ekwenzela an ordinary South African uZuma ubengenzela abantu abaphezulu manje because of the few uyabona leyo nto esingeke sibashoke ngamagama who abayingcelebane zo Britain uyabona leyo nto abayingcelebane of foreign countries uyabona leyo nto those countries aba owner ama assets ala South Africa uyabona leyo nto they are the ones aba instigator all this against uZuma uyayibona la imake Nceko ukusangana nje kwekhanda lami na indaba kaZuma yaqhamuka this week sibhiziness commission kaMadlanga la yeah akusiyi distraction leyo ukuthi ake sithi ukugudluka kumkhwanazi nayo yonke lento njengamanje sithi ukufocusa ngale waphela ziyabuya lapha phela manje baningi abantu ngala kuMadlanga commission abavela izinqa uyayibona leyo nto and futhi ke into ithi iyoze kufinyelele ekhanda phezulu yabo so ukuze wayekhomba phala okay yaqhubeka yabo so izinto asisheshe sizama ukuyivala la uyabona leyo nto kusa exposeke labo uyabona leyo nto so uyabona ukuthi into kaZuma isisetshenziswa as a scapegoat for an elite few and bayazi ukuthi engase kwenzeke bathi bayudla ngempela umuzi kuzofana ukufaka umunwe emehlweni abantu bazovusa le yanto abayenza ngo2001 ngo2019 2019 abantu beshaya looting phela ilapho bethi kuZuma uzoboshwa abantu benzani yabheka phezulu eSouth Africa into ezophinda yenza hayi South Africa KZN lomka not kuphela hayibo hey kange baye Matadeli
savala nje sathi mabalambe bodwa ngale no mhlambe imibuzo singawubuza ukuthi ke noma kuthiwa kuyalutha uMatetela kwakuzolutshwani yazi Matetela so uthini wena ngalolu daba lolu mina iyangixaka lento ba iconcern le mali ne uyabona ngoku khona abalwela ukuthi ama foreigners ahambe kube sekuthiwa uRaf uzocholwa ngama foreigners okanye ucholwa ngama foreigners bazolwisa imali sesukudaba lweRaf noma sesekuludaba lazona ndize emalini ke ngoku okay ukuba abanandaba apha eSouth Africa ukuthi imali iphuma kanjani bazoba nendaba yokuthi uZuma imalini mhlomnyanga asikayikwelede why benga replace imali because uZuma ayisebenzela eSouth Africa ke nabo futhi bayayidla imali makuvundululwa nezabo kubhatala ngicela ba ibillions ezawubhatala ngiyazi umusho njalo lumka I'm thinking ukuthi engasekuthathwe kancane kule mali engaphansi kwamatrust lapha ephalapha ikawukhipha no28 million sikade kusibanga umsitho konke ngicela ukuyibuza mhlawumbe angazi nina mhlawumbe senaba neinformation yaphelela lapha yona leyo mali ngaphela ikumnikazi wayo hayi bayida akhe inkantolo yasho ukuthi akanalo icala ibe ifike kanjani phansi komatrasi usomabhizinisi phela angithi manje into yayithi imali it was not accounted for uyayibona leyo ngoba phela ngeke ulethe iforeign currency uyabona la eSouth Africa ingazange accountwe for not $1 not $2 sikhuluma ngamabhiliyoni ngithi uyayibona leyo nto bese ke futhi ke bese kuthi ibuyela kumnikazi ngoba businessman kanjani andiqinisa ukuthi umnikazi unama idea u3 anamagama ahlukene ngizwe kanjalo ke nami uyayibona leyo nto no guys siphila kwelinye izwe bafethu mabaye kuZuma nje Nkosi yami ngoba bayayidla bonke nje imali mabengazenza ingcono ngale kwalokho labantu laba ngale kweinkantolo yini abayenzayo because kuleminyaka edlule ngathi manje sebedila nje neinkantolo bayavotelwa bafaka neinkantolo kuphela 5 years babuye bazothi abavotelwe bavotelwe babuyele einkantolo ngisayiphinda le ngeke ngayikhuluma futhi on the previous or the last recording ukuthi banesibindi beke ngeka ANC inesibindi angazi noma sinzothi sineyingila noma sinane eceleni ya uma kuthi ushumba lula ngiyayibona ingingila ya ungaya kubantu abahluphekile okade ubathembisa for the last 30 years kodwa ungazange ulethe ngisho lodwa ushintsho uphinde uqhamuka usuhamba ngeG class kwakubani wayenza lokho umbalu apha mangami hey wena uphinde uzobanikeza empty promises owazi kahle ukuthi you'll never deliver on uyayibona lonto but kodwa ngenxe mhlambe asibuyele kulento le inke sayisho ngesikhathi siqala sebenza as South Africans we are not angry ngokwanele siku comfort zone asifani namanye amazwe thina kumnandi ngimthela u350 wahamba wayithengela iniphi yakho kukwanele Smirnoff 1818 tabana iniphi no2 hamba nolamule eceleni 20 Pacific usumnandi yabo so asinawo namaphupha amakhulu because uma usubheka enye into esishayayo ilento yamaphupho you can't compare umuntu onephupho kade ngitshela umunye ekseni ngithi iproblem phakathi kwami nawe isekutheni wena ufuna ujabulisa ukuthola isalary mina my dream is to pay ama salaries so yabona lento siyibuka from different angles yabo lento yempilo yabo bafethu ilezo mina bengiyiphethe khumlani khonani kwena noma siqale kulumka namhlanje lumka ubusuke ngeke ngakuzuqala soyithinta le yakho kaRaf hayi nyanyani amangaza nyani ihamba phambili lento ukuthi uRaf abantu bangaphandle kumele bewucholile yabo so ngoku iyamangaza nyani bakhona abantu abathi mabahambe ama foreigners mawahambe on which ama foreigners ayanakekelwa yabo so ngoku vele ungazi bakwenzalana eSouth Africa yazi kule ndaba kaRaf ngisanda kuthola ukuthi umuntu osekhokhelwe imali enkulu kunawo bonke abantu kuRaf
He's a foreigner. I foreigner, I'm not sure noma wase Sweden yini, uyibillionaire yakhona. Yes. Yayizwa lonto. Nowesibili futhi ngokunjalo owangaphandle. Yabo. So lokho kuyakuvezela ukuthi kahle kahle imithetho esibusayo ngoba phela sikule nkinga esikuyona imithetho esibusayo. Imithetho ebusa eSouth Africa kuseyimithetho eyashawa ngekhathi izobandlululo. Sisabuswa ngaphansi kwani kweDutch bani lo? Dutch something law leyo. So okuyona iyayivumela zonke lezo zinto. I-Roman Dutch law. Lokho nceko. So ingakho even nezinkantolo nezinqumo ezikhishwayo kuseyilezo ezivuna lesasikhathi lesiyana yabo. So abanye bayalwa njengamanje kuthiwa fanele kushintshe iconstitution yase South Africa. Fanele ishintshwe ihambisane neSouth Africa. Ungagwebi umuntu wase South Africa. Umgwebe ngomthetho wakwelinizwe. Yabo. So nakuyona ke le yakho lo mkale iya Raf. I think inkinga isuka lapho. Yabo. Kumlani khona ufuna ukusho kuyona sebethi? Khona ngifisa ukusho ukuthi labantu labo kuthiwa basobe bayithola irava bobufika so bengene ngamaphepha noma bangene illegally. Ngeke wazi South Africa but I think mina basobe bengene legal labo. I don't think khona abantu abakhipha imali bayikhiphe umuntu ongene illegal but angazi South Africa. South Africa lo. Kodwa inaleyo ukuthi ngizwe ngathi kuthiwa laba abanye besoke betholile bayathunjwa. Khona le ngathi beyomlanda kanti umphakathi uzoshesha babone babeka izandla. La imthwalume last week. So babeka izandla. Babesebenzwe ngani ukuthi uRaf wakho usuzophuma? Busuphumile. Yeah, basebenzana nabantu abangaphakathi. Angithi usuyayibona ke ukuthi lento it stems from the core. It's the core that is rotten. Uthobheke icele khohlakele yonke into. Angithi wathi umama bachabileza mina akekho nginawo ama skeletons akhe. Uyabona nje ngizwele kuthiwa nje umchunu lapha kumadlanga commission kade phika ethi yena akakaza ahlangane noKate Matlala uyafika inkunzi yakacela yathi hayi kwangitshela nje lo wathi bayazana noMatlala no but umchunu bafethu ungidisappointile le yaba babengimkhonzile uyena ngathi lamana noSibiya kanje bathi sisekuleka Raf bafethu yazi mina ke izinto vese zengifikele nje khonto engifikelayo njengamanje uthi imali lena bafethu imali and le mali sayidinga and ngasisithole le mali ngeke kulunga ukuthi silokho sisebenzela kule ndawo enjengale ningasiboni cabanga seningiboni ngithi mina umntana wakhe so ukuyilungisa ke lento Ntana khe hayi ungakakhulume ungakafiki lento ofuna ukuyibuza ukholigo ke wangibuza la wathi kahle le mali kaRaf ivelaphi ithathwaphi ivela ku-tax ivela kuma toll roads njengoba sikhokha nje ko toll road yonke leyo mali ya lapho enye kuthiwe yokulungisa imigwaqo but uma usubhekisisa inkulu phela le mali zingaki 500 million 500 million mangaka ama-potholes agcwele emgaqweni kodwa kuthiwa kunemali ehle nje esinethemba mhlambe fanele sithi mangaka ama-potholes akhona kuphi esinethemba ayibandla njoba imigaqo iboleka nje kuphi because emhlanga ngeke uyithola imigwaqo ebolile eThekwini nothing ngeke uyithola imigwaqo ebolile so uzoyithola imigwaqo ebolile la ekunabantu vele abangenavilo ngokwamehlo abanye alaba abaphethe abanendaba they don't care you know la emalokishini kungena izigebengu zidubule isiphume sihambe singabaleki nokubaleka sihambe kancane ezinga uthungena khona imoto mingaziwi number plate basuke sebekulandela ama security sekufanele nangaphambili uyofika kulomuzi uyakona ucacisa hayi uze lana ngempela yena but thina abanendaba nathi you know asibele kulena ke road accident fund guys siyayidinga le mali serious yeah sebetsa usemncane so hofethu ngithi ngiqhubeke ngichaza ngiyakuthi ufuna usebetsa usemncane ndamathamba sebetsa asangahlula so sebetsa wenze njalo phela yazi khona abantu abayenzayo lento lo muntu akutshela ukuthi
ngicabanga ukushintsha impilo yami ngendlela ethile kona labo kuthiwa bake babanje umuntu ayiphosa la endaweni yazi abantu bakhohlake la yabo nje umuntu singahleka bafethu senazi khona abantu abayenza le nto leyo abakhohlakele mfethu hey kunzima lemnyango bakhona ngempela abayiphosa athi ngiyayishintsha impilo yami ngenza kanje kunzima mfethu ngike sibablame kade ngibuke enye ivideo eveza umama uyirecordile le nto kwi-video. I think ngisenayo le video ngishelile egroupini nizoyibona. Umama uphoyizane umkhwenyana wakhe umfakela upoison nezingane zakhe waseyivisualize yonke into. Uyambona ubaba uyajuluka uba manzi iyamudla lo poison wagcina ewili washona phansi walala egcine nje kwaleya video balele phansi bonke sebeshonile. Yabo so ngizama ukuveza le ndaba ukuthi inqondo yabantu ngenxa yendlala njengamanje kwenzeka izinto ufuna imali ye-insurance wazaba nenhliziyo imbikelo ngaba imali insurance ingane zakhe yazi khona insizwa eyathi ke lensizwa idlela idakamizwa eyathi sibheme kahle yathi hey nami nje imoto nje ngingishayise nje nami ngithola uNSFAS no so khona kunye ukuphethe lapho Lumka hayi bekuyo nje kuyanimangaza kakhulu mina ya kodwa phela abantu bangaphandle banakeke kangcono kunabantu abalana and akuqali ke ekhulumeni kuphela even nakuma families yabona nje uma kufike umfundisi kukhishwa izitsha kwamina engakaze ngiphuze ngazo ukwenzela umfundisi so kusemqondweni nje umuntu lo ukuthi umuntu wangaphandle akangaliboni ihlazo lali ekhaya so ezenye izinto esafanele siyilungise leso hayi ngeke kumele uqale uyibheke wena ungaze ubheke umunye umuntu ngoba ugcina uphila amanga yabo eSouth Africa kodwa ngapha koke inemali okuthiwa ingazakha nendawo ezinganikwa nje ukuthi ingazakhela izinto ezininzi kunokuba iloko ikweleta amanye amazwe ifuna izinto kwamanye amazwe isengazenzela na izinto zayo eSouth Africa kunalento yokuthi iSouth Africa kahle kahle vele ibusiness futhi akusi iSouth Africa ingazoyibeka kanjani lento iSouth Africa akusiyona yaseSouth Africa iSouth Africa yathengwa inomuntu nje wayithenga uyikhokhela imali yakhe so kahle kahle inkampani nje njengezinye inkampani iSouth Africa ku-JSE nje kuthiwa it's registered as a company not as a country yebo angifuni ukuyikhuluma ngibaza uqiniso baleyo kusafanele umuntu ayiguglishe kunjalo ngempela musu ucabanga le mali lokho iziphuma ziya kuma foreign kunengane ezihlele ezidinga ama institution kuneziboshwe kuthiwa nje lento lokuthi baphume ngoshwele dingakala ukuthi akho amanye amajele so nje ngiyacabanga lento le yale mali kumele nje ngizame nami ukuthi ngithi kuthole isikhundla sikhona la ku-freeway Nceko uphetheni futhi ngiphethe le esikhubaza sonke lana ke there was i-talk endabeni laphana ke bathi Ramaphosa's message to Shoprite, Pick n Pay and other retail giants in South Africa bakhuluma ngalento ye-food security yabona lonto so uRamaphosa has been talking nalawe utshela laba these retail giants which obviously ke our own la eSouth Africa yabo ukuthi they should bring down ama food costs yabona lonto ngoba there are many families nje yabona large portion of South African households are food insecure yabona lonto because of the rise of food costs on it's like ngizothi nje on daily basis ukudla kuyanyuka yabona lonto kancane uyezwa kuthiwa udiesel unyukile makunyuka udiesel kunyuka upetrol makunyuka oil kunyuka udiesel kunyuka upetrol bese kunyuka ama food costs uyabona lonto and yet abantu they are losing jobs on daily basis and yet ukudla is going sky high at the same time uyabona so kunalento ke yokuthi ke uRamaphosa I don't know whether it's a stunt or it's something azama naye to get back to the communities or the country
ukuthi ke athi ama retailers lawa amakhulu ayehlise ama food prices? Asazi ukuthi bekusho from which angle lokabe kusho but iqiniso bafethu hayi kuyabiza ukudla kuyabiza lento ekuthiwa ukudla manje abana manje awusadli ngoba ulambile sekufanele ulinde ukuthi hayi sisasi kuyaqhuleka ke manje bese uyadla nakhona futhi ubambe kancane ungadlela ubumnandi ungadlela ubumnandi ukawufaka usawuthi ekudleni uzokuqhamukayo Yeah. Yabona nje basic things like meat, vegetables. Izona izinto expensive. Meat, vegetables, izona izinto expensive. So leyo nto it puts the ordinary South African yabona leyo nto ibudget okade uyibekile yokudla. It's currently iyastretcha manje. Uthola ukuthi khona izinto esekufanele uyimayinaze ngoba awusakwazi ukuyi-add ngoba phela meat and vegetables they are a staple food oyidingayo uyayibona leyo nto kunzima bafethu lonke inene nithenga ukudla yazi mawukhuluma ngibona lento ebonsai tree ukuthi ibonsai tree ngumthi odalwe waba mkhulu kodwa ngenxa yokuthi khona izinto ezisusiwe kuwo bayakwazi ukulimit ube mncane okuchoyo apha eSouth Africa sokuyilonto uyaqaphela ba scala about meat and vegetables on which babazali bethu bebengenandaba nalonto bebenendaba nokunye bebenemfuyo benamasimi esebenza thina sifuna into ize kuthi sinikwe seside sinalanto okufuna ukwenzelwa kakhulu asena lanto ethi masenze ungahlala ekhaya umzekelo nihlala ekhaya doing nothing and mina mabe nibona nisekhaya nibhize egadini niphinde nithengise iveg bavele badaya ukhulu uphila kula ngqondo uyayibo khona izinto esiworried ngaze kumele sikho worried ngazo uhlala endlini the only time uphuma ngoba kuthiwa kushiswa ama time gaqweni kodwa kune space kowena sobungalima iveg zakho so ngoku uzophinda wona kule mali engekho uyothenga ispinach makumele uthenga imbewu wenze izithombo ulima ispinach uthengisa ispinach uyabo so unemfuyo imfuyo bayithathe bayebe babona babahlakaniphile futhi so nje apha eSouth Africa nyani uyabona lanto ethi nje lento ebonsai tree kunjalo yazi lento esho ingikhumbuza enye into engake ngayifunda eyayithi kuqala indoda enemali noma rich a wealthy man kwi village eyibonakala ngokuba nemoto then ichaka ke zaziyigibelela amahasha nezimbongolo you know but izinto ishintshile njengamanje indoda enemali nje manje uyibona ngokuba nehasha you know imali ilento imoto ayisanaveli ngaleyo ndlela but one ihasha uthothi ihasha ligijima ko 300,000 onasi isimanga yabo so ikhathi zishintshile but okulima abantu abalimalayo obani lapho ithina siyilimaza thina ngoba azishintshele phela ikhathi zishintshwa yithina yabo so leyo ukuthi abantu asibakhuthaze ngempela ukuthi ake batshale ake bafuye izinkukhu nceke ukukhohlela ushonelena ndoda uvuke kufeni wena manje yabo so asibakhuthaze ngempela uyakwazi ukulima sebethi ngiyakwazi ubamba efoshona ulima ngefosholo ukwazi ukubamba ifosholo akazi kulima ngiyakwazi kunzima bafethu and another thing ke ubeka lento uRamaphosa yokuthi shuthi these big giants these retailers these retail giants they should steer clear of cartel behavior when you talk about a cartel you talk about a drug cartel it's a drug business so uveza lento ukuthi shuthi they are running these retailers abo as like drug cartels uyabona leyo nto cishe ngabuza wazi okay wazi ngama cartels but ngeke ngibuze lo mbuzo Shoprite liquor store so it begs the question yokuthi ke as much as they are businesses uyabona leyo nto all right bayazi ukuthi food sustains umuntu nje yeah sesingasayi ngale nale ukudla nje iyona source yokusustain umuntu so what about labantu who earn less
than stable income. Khona abantu abangena stable income. Uyayibona leyo nto, who live below the poverty line. Uyayibona leyo nto like South Africa. Yes, South Africa is rich and has everything. Uyayibona leyo nto. Kodwa with the current food prices esinawo, uyabo, khona abantu abangakwazi uku-afford. Khona imindeni lalingadleli. Abaningi. Uyayibona labo bantu bakwi majority. And yet khona this audacity yokuthi baqhubeke bakhulisa ama food prices. Uyayibona leyo nto. But ke esingakubheka kulokho Ncebo ikhona inhloso. Khona izinto ezenzeka ngale ngemuva thina singazazi. Ezenziwa ngamabomu. Ngelinye ilanga zovela ukuthi zini. Ngaphambi sisuke kusebenza Ncebo uyakhumbula isinkwa se 50 cent ulofu. Angaphika buku yamangala. Ngikhumbula ukuthi mina esikoleni ngangiphatha u5 cents. High school. 5 cent now 1 cent. 5 cent. No 1 cent kusebenza. Uyabona u5 cent wawumkhulu impela. U2 cent lo wawumkhulu. Hayibo. Wawuthenga nje udla impela. Uthenge islice sesinkwa esinokhari ne cool 8 bese kuphuma nosweet wombhoxo kwakuyi Cheryl's uma ngikhumbula kahle 5 cents Kwenzakalani? Kwazalwa nina usiphathele kwisports Laphana ku sports sinendaba nje laphana inkinga ifeature yale maqembu 8 aqualifyile ki Carling Black Label knockout ibingakakhishwa but ngiyacabanga ukuthi isikhathi mesesela iphumele obala siyazi ukuthi iCarling knockout ibiqala lapha ngomhla ka 17 ku-October bese ke mase ngik-update lapha amaqembu abedlala kule mpela sonto bekade sibeka kuyona asivaleke manje haya nasifana kanje phela ngisazosho update kanjani Esahleka. esahleka Yeke nganiqede ngoba indaba ine case phakathi. ngixakwa lokho hlekani manje hayi bona kahle yazi laphana sakhuluma ngesoka iStellenbosch izodlala ngolwesithathu kwiCAF iphinde futhi idlale Sunday kulama game Carling Black Label knockout izeke ifisha ingakaphumi kanti iPolokwane City ibibhekane neOrlando Pirates la khona iguqiswe ngegol elilodwa eqandeni Kaizer Chiefs ibidlala neSiwelele lamaqembu athu akahlangana uyakhumbula la season ngikutshela ukuthi iSiwelele ishaye Kaizer imaka wawutshela mina noma wawutshela the whole team cha ngibheka umkhulu kana manje umuntu esezotshela mina Sike manje iSiwelele ngempela iphinde yathi yazama kodwa kwangenzeka adlale idraw ka 0-0 impela ke bancozulalene amaphuzu kanje akekho ukwazi ukuthi aphumele kulana game futhi isports esisha laphana okuthiwa iwater pool badlala something like isoccer but badlalela emanzini angazi noma ekhona ke osesazi ke la kuza kwethu leso sport impela sihle kakhulu ngiyacabanga ukuthi siyiteam lesingasazama ukuthi sijoin siqale kuphi kade bedlala laphana set series ecollege eJohannesburg ngoba ngazi mina sekuthweni iwater polo hayi water polo ngiyibona yes uyasazi ukudlala mhlawumbe isona ke hayi inkinga mhlawumbe ukubhukuda fa iqale lapha cha badlala something like ingathi badlala emanzini yabo basebenzisa izandla badlala emanzini ngiyabona leyo ukuthi baphoselana omunye alijikjele phakathi empaleni ngiyabona isona ke isports engibonile ukuthi ngingathanda ukuthi uma kwenzeka la ngakithi zingani yabo nje ikhansela lethu kuzakhela ipool ziyenze leso sport esiright Bazocila soccer engekilimazi ingane manje wena uzolunga lapha ku deep end cha phela mina ngi-sports commentator nje yabo ngengikwazi ukungena yalishikiyo but ama-sports amasha khona sengisibonile ngasihalela kodwa manje AJ ayisavumi i-tennis but idlalwa ngeenyawo i-court nje impela ye-tennis inebhola elithokuba likhudlwana kudlalwa ngeenyawo omunye ubangale nje omunye engali ziyabuya phela ke lama sports amasha no akusiyi tennis i-table tennis ngoba itafula lakhona likhulu kodwa kusebenza inyawo ku-table tennis tabanga siqinisa adlala ngale mpahla la ama-China ke inyawo imizadla zihlala sebenza izandla sikhona ziphi ngigcinisa adlala ngale mpahla le ulikhahlela sengathi ukhahlela ibhola ma-updates and idlalwa abantu besifazane ngathi ngize ngazizumeka ngifuna ukubona lapha ithuba luzogcina ikorile hayi lokhu lishonele nale
Ya qhubeka sebenza. Ya kusanjalo kanti ke kuke kwaba ne marathon lapha ephazamisekile kuzwe ngathi kuhlehlisiwe eCape Town impela ke yona ke into esakhona leyo. Bese kube motorsport. Motorsport impela ayikho eningizimu Afrika kule season izobi lapha eBrazil nase Mexico. Kwenzakalani motorsport? Laba abashaya amathaya noma laba abalesayo? Michael Schumacher. Okay. How? Okay. Sasibayeke beracer. Hayi laba abashaya idoli. Speedless. Phela ikusayina imotorsport nayo. Oh hayi. Asikho mhlawumbe ispin la khona laba abaracer kuphela. Indaba ufuna ukudrive. Ngithenge igusheshe manje ngifuna ukungena. Kade kumnikazi walangaliland intaba. No but because asibonge kakhulu I think ilokho kuphela bese kuphethe Valelisani. Ayisesiphuma kanjalo ke sixolise intokazi into emfishane ethi mengabona neMike izizwe unecala ubengekho ke nale khona ngiyathemba ukuthi uzobe silalela. Guys yazi ngenza iphutha la ngangasho ukuthi wena defense akekho. Yazi abanye abathi abonani noma bengekho uthi abekho. Hey wasiza wasikhumbuza khona laba t-shirt akaduma kulekhathi edlule ukuthi wabe kumnandi ungekho. Noma kubonakala noma ukho. Ngeke avalelise bese. Hayi sophinde sinibone ningibambeke lapha kuMadlanga Commission. Hayi ngithi nje sivalelise lapha na subscribe ni like futhi ni comment nawe ngelinye ilanga sikufuna la ku round table sizwe ukuthi wena nawe nama solutions. Iyaglowa nceko. Manje kuMadlanga ngibamba camera. Ngazimula. Isivumelana nawe. Kuwena. Hayi into engayitho mina abantu benkosi ni like ni subscribe ngoba nje ukukhula kwethu kusezandleni zakho nawe uphinde ushareishe futhi abanye abantu bamamele umuntu ngabantu masiphakamise masenze ukuthi nje siphakame omnye aphakamisa omnye nomnye aphakamisa omnye sithembeni na ke sinithanda nyani ubunjani usakhola quiet usho kanjani musu benjani sakhula no emotionally physically kunento engihluphayo nkosami sezivalelisa nkosi yami ithi mase sigqibile lapha leyo ukuthi cha sifihla kufihlwa bathi ngifuna uncoma ivangeli mina bathi uyezwa ke ngoku ngifuna ukuncoma ivangeli ukuthi cha liyasebenza ivangeli liyamshintsha umuntu you know so limakhe noma ndiswiti ke tana yazi isikenda west ngoku no asingazi ke phela ngisiko kubemswithi sesilabuza khona bangafakazi okay asivaleni ke sibonge kakhulu ukuthi ube nathi ke na kule episode njengoba seshilo ke ulumka siyakunxusa ukuthi upress lapha ke ulike upress ushare upress usubscribe and tell others about i-channel yethu ezasekhaya network. Sikhona ke nezinye izinto esiyidayisayo eceleni njengeincwadi imagazine nokunye guys okuzayo khona nokunye okuzayo khona okuzayo ifunde leze linamandla nemvula kungekudala so please sicela usupport nje wabasho nje ukuthi ke fanele supportana nathi futhi uma ukuthi khona lo ubona ukuthi singa supporta khona uyasithinda enambeni esike sayisho 061 401 7076 061 401 7076 okanye uthumele email ku media@gmail.com sizokwazi ukuthi ke sifake isandla uma kuukuthi amandla akhona. Until next time, bye guys. Madlanga Commission. God bless.